ole tun truma chuanin Isua zirtir Zohana chanchin kha kan ngai thavele thunga nga Zohana hi Isua zirtir te zinga khanin cross thenga zui tu omchun ani ome Isua po khanin cross le ra tang khanin aron biani kha tin Isua zirtir te zinga mar tar lawa tar thi kan ti don nge thi dan pa nga ya thi omchun anti ni Zohana hi edi paruk vel khanin Galilee dil kama khopakhat Bethsaida ko alo piang niarin ania apa hi Zebedaya ania anu chu Salomi ani Bible min shil dan chuanin a unau pa chu Jacoba ani bokani historian te chuanin Zohana hi mi thuak tha kan tiang chi mi bright tak kan tiang chi hi ni in na lo thang lian ni nan soya chu wangin ama hianin talent ti maila thil enge mo tak ki a om vea mi hausa ni lo po ni ta se ma ni in hai kuak theina tur khop le ngai tu om ani lo zia hi point thum soi tur oma pakhat na chuanin ama hi pui thiam lal point a mel hriat takania pui thiam lal chu Juda te khotlang nun le sa khuwa kha chuan an za berania tunlai tong taka a top class kan tiang hi ani ome tin ama hi le khathiam ania Hebrai tong te Aramaic le Greek tong te kha ziak athiam mai ba ka amang theya tin rom ho tong po kha abo lo tok chuanin athiam antini le lin then khata chuanin appa hianin hireman emo botman emo angchia khanin a in ngat kan ti don ngai khatiang ho kha achor thei antia kan hriat thiam dan tur chuanin chutiang ani chuanin sal anei tina ni theya ahun lai kha chuanin sal angchi kha leimai a harsa an mana to thei em em ani Bible kan hmu dan chuanin Zohana te chung kwa kha sanghaman tu an ni mela Isua point an sanghaman na hmuna khanin awak kawani kha Isua azui ma chanchin hi hriat tur tamwak lawa history lama po hianin an tar lang lutuk lem lo po ni mai theini then khat alo omve ang chi po hi adikle diklo po hriat lo traditional story kan ti ang chi huwa chop nge po hriat lo ang chi te chu a omve mai thei thawa ma sela chu tilam chu zu chui thuk lutuk lo maila kan hriat tran na chu Isua azui atang hian ania zirtir ko ma sakte zinga mi ni Zohana hi John the Apostle ti te John the Divine ti te Zebedaya papa Zohana ti te ashiatania Christian ten kan rin dana chuanin thutlung tharbua hianin akut chuak ko omnolani Zohana hi Isua rong bolna thilpoi mo then khat mit nge ya mutu zirtir pathum te zinga atela Isua laka arin nale arin omna wangin Isuan ammangai zirtir ti ashiatani Gesmani huana Isua anven poizan khanin Peterate Zakopatenen khanin an lo mutluk sanani kha nima sela somle pani te zinga khanin Zohana che hi cross bula Isua kianga ding omchun ni nan ngai ni tirkau te thil ti buwa alan dan chuanin Zohana hi kaushan masabera khanin shuai tu poimo takania ma se tirkau Poland Galatia bung nia Jerusalem kaushan ban te zinga mi anga asoi nu khan chu kaushan shuai tu ni na chu aban san ta ni antia Galatia bung ni chang kwa kha kan en chuan Paula le Barnaba kuta khan an hlan ti kan hmuwa Paula le Barnaba khan Zentel te zinga rongan bolanga zirtir te khan Judami te zinga an bol don ni omin Paula khan asoya chu Isuan azirtir atir chua po khan Zentel te konga chuan kal suula Samari mi te khwa renga po lut suang cheu amai ro chu Israel nam beram bau te hna chuan kal zo kang cheu ti in mathaya bung som changa le chang ruka khan alo shil to bokani kha traditiona chuanin Zohana hi nula thiang hlim mari nen khanin FSC khuwa aktekalin Asia Minor vela te khan kaushan tam takan dinani Christian traditiona chuanin mithiang hlim anga ngayania FSC khuwa hianin an phum niarinani tirkau Zohana hi Galilee rama sanghamantu Zebedaya fapa Zohana tia hriat chian ani bera Christian ten kan rin dana chuanin thutlung tharbu zinga hian Zohana ti tel buming nei zong heng chanchin tha Zohana le khathon buthum te hi ama kutsuak vek ni in kan ringani nima sela tunlai huna chuanin heng le kapu te hi midang zia ni thayangai hi an omve fo bokani chanchin tha Zohana ziak tu hi John the Evangelist emo John the Theologian emo John the Divine ti omwa hriat ani tlangpuya hai hian Isuan amanga izirtir chungchanga koka
chu chuan aziak tu ngein ama a in soina ni in alanga chu wangin tirko Johana kha ani ti a hriat theini Johana le khathon ziak tu hianin mol mangte vin presbyter upa ti in a in soi deuh topa chu wangin chanchin tha ziak tu nen hianin in zomna an neiem ti chungchanga hian ngai dan tam taka oma nima sela Christian ten kan rin dan tlang lon bera chuan zirtir Johana kha ni in kan ring ani thupuan ziak tu hi mi pakhat Johana ti mingpu ziak ania Christian tam tak chuan zirtir Johana kha ni turin kan da vek thunga chuti rualin ani ngeyem te ro chu thil chiang ani lo thunga thupuan ziak tu Johana hi John of Patmos emo John the Revelator tia hriat ani tlang puini he thupuan zia dan kalmang hi Johannine literature dangtenen adang lam hlea chanchin tha le Johana le khathon ziak tu hi aniem tia hian in hnialna po aom tareng ani kumzabi pani na gnostic thuziak apocryphal writings anti zingami secret book of John anti po Johana zia ni nan soya masela orthodox Christian tradition ang chuan pom ani lemlo iswa athole nu khan Petera le Johana hi iswa thlan lampana tlan masaber ten nia zirtir te zinga phei chuanin Johana hi iswa thlan thleng masaber ani chu mai baka Johana hi iswa thole thuring masaber tu ani ti Johana bungsom ni chang ni tanga chang som kan en chuan kan mubok ome tin iswa wana hruai chau ani nuwa tharau thiang hlim aron tir nu khan Johana le Petera hi kau shandin na le kai hruaina khan mun poimo takan changa tempula ke bai ti damna khan Petera bula khan oma Petera nen lung ina an khung boka Petera nen bok hianin samari rama ring tharte an vatlo bokani Judai ramvela an rongbolna hianin thil hriat tur tam tak a omlem lova kumsom pahnih vela lo ral khanin Heroda Agrippa pakhatna khan aron tidu da tranta tichuan zirtir te chu romlal rambial sangsanga an dar tranta ni thuthlung tharbu zong zinga hian thupuan bu le Johana le khathon pathum te tang hianin Johana chungchang hi thuizo ka hriat theya nima sela chu chu heng le kabu te hi aziak tu anga kan pom le pomlawa ain khat thui hle thungani aziak tu anga lo pom taila chu tiang ani chuanin Asia Minor khan rei taka omani chuan chuta Mesia zui tu pol sang thupuan bua ko san pasari ati te kha an din hmuna hre chiang hle a then khatin an pompui thu nei na nei boka ma se heng biala ko san zong ero chuan an pom kher lo ni na langa thupuan bu le khathon te hian ko sana kal sual na le ke dar na lo om to sang te soin aziak tu hian in adau dala chu baka Johana le khathon pathumna kan ti ziak tu hian alo biak to suai tu then khaten an lo hnol ti tar langani thupuana hian aziak tu chuan Patmos thlir kara khan pathian thuwa wangle iswa hriat tirna thuwa wangin a omani ti soya chu wangin arin na wangin Patmos thlir kara mitang thupuang tu alo ni tani Catholic le Orthodox tradition a chuan Johana le nula thiang hlim mari chu FSC khuwa an in sona atopa heta hianin an thi ve ni nan soya Tertulliana soidan chuan Johana chu Roma khan tel sawa an thlaka engtin ma om silava chumi nuwa Roma tangin an hnot chuak ni na soya he an hno chuana hi Patmos thlir kar hi ni anga yani Justin Martyrs chuan ale kapu dialogue with Joyfo ti bung somriat pakhata chuan Johana iswa zirtir zinga pakhat chu FSC khuwa an zinga lo kho sato iswa rongbol na mit nge ya mutu ni na soya irony asa chuan chanchin thabu kha FSC khuwa nge aziak ti asoi bokani tin trazana lalai thleng khan chuta chuan a om ti asoi bok Eusebius le zoro mate chuanin Johana kha Syria Hierapolis ko bishop Papiasa zirtir tu ani ti nan soya tin Johana chu akuma upat nuwa khanin tunlaya Turkey rama om Smyrna Bible Smyrna ti kha khami ko bishop lani mai tur Polycarp chu azirtir bok ni nan soini Polycarp hianin Johana thu cha tele tir kau te thu nei na te chu thang thar te hna a hlan chong ni nan ringa ama ngei po kha rinna wanga amar tar thlengin chu tiang thu cha chu asoi thin an ti ni apocryphal writing zinga poimo deuh pahnih hi Johana nena inzom na nei ni nan soya chungte chu Act of John le John Apocryphon ti ten nia ama sa zo khi chu athuziak then khat chu atak ngei ala om reng ni nan soya John Apocryphon ero hi chu kumzabi som ni na lai hol vela nak hamadia mu chua le ani thleng khan
a original chu ala bo reng kan ti don nge mu tura om to chuang lo ni ek of zone hi no stick thu ziak tam tak atela wangin no le ti chian ni ma se atam taka chon Johanan FSC atlo tum ni chungchang tenen a in kung kai ve boka athil ti dangte zinga pathian nu Artemis temple ati chiat nuwa mitam tak Christiana asiama voi tam tak chu mithi thole na a thlen tir ni in tarlan ani pokani rin dan tlang puya chuanin Johanna hi zirtir te zinga no pang berle ti du dana tin reng kara dam chuak nia ngai ania kum upatak ani nuwa FSC khuwa kan leilung dan angin athi veta nia ngai ania chu chu AD somkwa pariat nulam trazana la live khanin ani chau hi zirtir te zinga martar lawa leilung dan anga thi om chhun alo ni tani chuti rualin nu kum zabi pani na vela Christian thuziak mi then kat chuanin Johanna thi dan hi an soidana rondang ta dewa Haira police ko bisop papiasa anti chuan Johanna chu juda te tha ni na chal thunga nima sela Johanna in scholar tamjok chuan chu an ring che alem lo thung papiasa soi hi chu Baptist tu Johanna kha ani zo kang tin an soini ti chuan Johanna hi lekha thiam kan ti mi bright tak kha ni in historian te chuan an nga ya heng Aramaic te Hebrew te Greek te hi achiar thiamin heng tong hianin a tong thei boka chu mai baka khati hun laya an mani optu rom ho tong khanin bolo na khop kan ti ang chi hi chuanin a tong thei bok ni nan ngai ni chu wangin chanchin thabu a zia te hi tun thleng hian kan tang kai pui hle a chu ti rualin thupuan ziak tu Johanna nen hianin mi thumun an ni chem tia hian in hialna om ve boka kan soi to angin Christian rin dan tlang puya chuan thumun ni tura kan da deuh thup thungani nima sela thupuan ziak tu Johanna hi chu John of Patmos tia soyani deuh kher thin boka achan po thupuan hi Patmos clear kara tanga azia ani wangani ome Romlal ber Domitiana hun laya Christian ti du dana alo omlai khan Johanna thupuan ziak tu po hi Patmos a hianin tan tir ni nan soini thupuan ziak tu hian ama a in soidan hian Johanna ti zong hi a in soidan ani mai sia chubaka chanchin thabu nen khan athu zia kalmang adang lambok sinen scholar tren kha chuan thupuan ziak tu hi isua zirtir Johanna kha ni in an ring chi alo dewa nima sela pomdan tampera chuan isua zirtir Johanna ngei kha ani ti hi ania kumzabi pani na lai vela Christian ziak tu church father te zinga mi ni bok Justin Martyrs kha thupuan ziak tu Johanna le isua zirtir Johanna soi kop tu kan ti don nge thumun an ni ti tu masaber ani ome annuwa Christian ziak tu masa sang sang ten thupuan bu le chanchin thabuwa thil danglam sang sang le pathian thu thirna in anglo tak tak akal phung danglam dan te an muin thupuan bu chu an da niam ta annuwa pai chuanin tuna Bible kan ti lekha bunem nge kenon atangin an pai ta ni Hieropolis kho bishop papia sakhan John the Evangelist ti le John the Elder tin aron clear sang bokani thupuan bu hi hun masalama kha chuanin Bible an tel lo reng thina ma se annuwa an tel le ta ni ti kan soilang tel lok taila ti chuanin Bible scholar tam tak chuanin John the Elder hi thupuan ziak tu ni in an soi ve bokani ma sela Christian traditiona an soi thin dana chuanin isua zirtir Johanna kha Christian te ti du dana hun lai zabi pakhat na lai vel khanin an man vea achung thu an rela chuanin tel sawa thak tu rania nima sela tel sawa an han thlak chuanin eng tin ma om theita silawa chuwangin roma tangin an hnot chuaka Patmos clear kara atang ta chutatang chuanin inlarna hmuin thupuan hi aziak ta ni an soi thinani EL Divinity School Bible scholar pakhat Adela Yerba Collins chuan Johanna chu rom thu nei tu ten Patmos clear kara khanin an tan tir ti thu tun hmalama an soi thin dan ani thu alo soya asoi dan chuanin chu tiang hremna chu thil ni theiani thu le rom hun lai khanin hremna tlang lon takpo ani thu asoya heng doi thiam kan tiang chi te arsilam chanchin zirna wanga surkar kalzonga thil soyang chi te tunlai anga chuanin makkan lo ti deuh mai theya ban lai lal te kha chu an lal khop maya an rin dan pom dan kha thudik kan ti universal truth kan ti ang chi hi ani bur maya entirnan arsi chungchang akanin ahun laya khovel pom dan sa kha lo dik lo po ni se adik lo ti mu chuaka an rin dan sa ron kal chu thi na tling khopani thei thin ani
tin shilok na chungchanga sarkar kai hnoi thil soite chu tiang soitu chu ringlo mi emo Judami emo Christian emo po ni se alem chuang lova shem na thumun vek an ni ti asoya tin sporata thliarkar pathum te chu tiang mi shemnan an lo mang thin reng ani ti asoi bokani kan soi to angin tertuliana khanin Johanna chu Roma tel sawa an thak nuwa engtin ma om se lova ti chuan an hnot chuak ti thu lo soi ve bokani kha ti chuan ani mel ta ber chu Christian traditiona kan lo rin dan ang khan thu puan ziak tu hi iswa zirtir Johanna ngei kha ani ti hi ania ti chuanin Johanna chu kan soi to angin athi dan chu FSC khuwa khanin leilung dan angin AD somkua pariat nulama khanin athita nia ngai ani tin heta hian an phum nia ngai ani bokani ole khati zong kha ni le phot me ro se